pozdravi sa trga Susan Sontag, trga kojeg smo uspjeli nedavno i renovirati. U ovom divnom ozračju predstavlja centar najvažnijih kulturnih događanja u našem gradu. A iza mene je naše prekrasno Narodno pozorište, naša najstarija kulturna institucija ovog tipa u državi Bosne i Hercegovine. Naše umjetničko djelovanje bilo bi zaista nemoguće bez saradnje sa BH Telekomom i zato smo vam beskrajno zahvalni. I evo, upravo zahvaljujući vama mi smo spremni i sposobni napraviti ove divne, prekrasne predstave u kojima svi zajedno uživamo. Hvala BH Telekom, sretan rođendan u moje ime i u ime svih uposlenika Narodnog pozorišta. Želimo vam sjajne poslovne uspjehe i svako dobro u daljem radu. Puno vas volimo. Sretno! Pusa! Velike čestitke BH Telekomu za godišnjicu kompanije, najboljem od najboljih. Hvala vam što ste uvijek imali senzibiliranost na kulturu i što ste podržavali kulturu, jer kultura je najbolji promotor države. Još jednom velike čestitke. Dragi moji, hvala vam za svaku afirmaciju u kulturi, želim vam puno sreće i uspjeha i svakako sretan rođendan. Šalje vam s mora vaš Mario Ario. U vremenu u kojem dominiraju lažne vrijednosti, u kojem je pravo teško naći iskrenog, pravog i otvornog prijatelja, te u vremenu u kojem se mladi ljudi predstavljaju kao veoma neaktivni, čak šta više veoma pasivni, veliko je zadovoljstvo, velika je čast i privilegija imati prijatelja kao što ste vi i nama je neizmjerno drago što već sada tradicionalno podržavate Omladinski film festival Sarajevo i što zahvaljujući upravo vama možemo da nastavljamo dobre priče zajedno. U moje lično ime i u ime tima Omladinskog film festivala Sarajevo, hvala BH Telekomu kao najuspješnijoj BH kompaniji. Dobre priče nastavljamo.